pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansame kardom pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang tonpen arjuponita. Diopania long drugs kinep ponlong. Lason si Dimapur pen kivang bang hiniar lo sumaratum ihum AS09 ACA 676 amejega long sukhanjan pen diopani an kidam chia phan nang chi thap dono la pen diopania long kisun pen amat isi break jega hom ki war VIP atum thekdun long si kipang thek chia phan lang pono la pen drugs ki wan I a hompu chini si ritar le pono la pen ka honde pona teng si a hormuta long pono bahiniar sumaratum long pen packet pho mate Hompoa drugs longpon. Lapen ki longpon amat tibok het Santipur along Barpathar Police Station along Anbirta Palesi Barpathar Police atum pensi aharona tengpen chipari dengpon lo. Lapen birta ki long dona teng pulute bang hiniaro somaratum ahem laki gulakhat pusi pangthekpon. Lapen inot abang ki arta jumpik lang pusi chidhanpon. Lapen ki sarpi muchot abang lapusona sailang no atuwar inut sirke pangdeng ka Charlie bomb anim sopia phan ki japon pu alam chithan pon lapen inut arta ki jum hek arlo sopen raikom sai khi atum karjo hot ka chithana tengki nili ke thangta la so alchai langno along kachurab dun awi lapen nili phan ke la hai lam nang than the football khela akeng op kachinam dunji aphansi Dimapur an ki dun puta arta ki jum hek anim sopi pen chithan pon tangte bir tang ton pen lang pod iksine Arnam lang pipen thuram tirang report KARBI ANGLONG TV9 News. Longram hanse la pen basa Peteron piaso po sarkuru hanse phan me ki choa hearing tang pik pen ajok CEM Dr. Toliram rong hang la pen nilip MAC pobitro rong pia phan kirap ka chuhang. Lason si lakhaeng ko raponi constituency ke parlo berpung long ki hanse ami kar longram hanse la pen basa Peteron pia thomas sopo sarkuru hanse aphan me kirwa hearing tang raklo bangso me kiron long lok ke lapuhen lo tarapung berpung hawar long ke nonapor ke insam piklo bangso ajok aw so dab me ka ching hip ahut achoy long me kidun urdo apaya potum thekdun long der chetlo la so posi puan me ki choa hearing tang long lok lu pusi nili tuma phan pherangkia tuma phan birta nang pali sarkuru hanse phan sikelang asai hemponji pu mathalo sitamini khini dada videtlo la pendolmara hospital anadle ponjista kahelo towar kaheno chukehela anadle ponstame towar kaheno joksi ponthek thedelo pusi nili tuma phan birta nang pali non ke hemalongsi selang pon ronglo lasi ningke me CEM Dr. Toliram ronghang Deputy Speaker MLA Dr. Nomor Momin nilip MAC pubitro rong pia tuma phanang ravek thapusi kisung ke phowek apo longram hanse pen chuning ripon pedo pon Darpong borpong hawa rat kidam ke wang kisung pen chenglo ka sonason kisung phopiklo lasi KAC ka charia tum darapong borpong arada kisung along nang rabdun vek nang ji pusi chuning ripon Dolamara pen Avinas Tokbi report KARBI ANGLONG TV9 News Pini berta kelang si intong pon ikoklo dumi thangmi